Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo ni Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ki bahi yang asam jong Dr. John L. Silo rentatiang, ubalaklat no nakani ka pertai, haka kerwa balapha sekilat patai kubor haka khandai terek mutabna jembang arajar arpo kilapan sha sekipaj ba nong sosnong ni kajela ba ka breu ka bayo yu jingpang covid-19 mentaka kanti kamdai satya ba kala pangya bet na ka yeng kasem kumbala penpaw hakilat patai kubor bat hakiran san jong ka social media kibahi yang asam jong Dr. L. Silo kilapan syaru ba na ka yeng kasem hi kem syam ya kendu satya ya kini ka breu nadu ka kasan terek mutabna ya yong arajar arpo bat haka jo kapor kilapan syaru ba kani ka jingkeno kamlong satya kabala ban pediang